Sanibonani bazalwane, isabathe elihle nakunamhlanje. Ngegama lenkosi yethu enhle nethandekayo uJesu, sanibonani nonke la nithola khona lesi sikhuthazo namhlanje sokubuyela impandeni zethu zokufunda izwi. Isifundo ke sitshela ngo-Isaiah nokuprofetha kwakhe, ikakhulukazi kulesi sifundo sibona ingceku eyokuqala ingceku kuyisizwe kaNkulunkulu kungama-Israyeli, esibili kunguJesu. Ake sithobiseke amakhanda. Busa lesi sifundo sethu babo sekhaya ezulwini, nabo bonke abasizwayo nabasifundileyo nabathola ithuba manje ukuthi basibheke kule nkundla. Sicela egameni lenkosi sibusiseke nami wakho umsebenzi ukuchumisa ezandleni zami ngoJesu, ngiyakhuleka kuze kube phakade. Amen. Bathandwa bakaNkulunkulu, sibuka la isihloko esithi to serve and to save, ukusebenza kanye nokusindisa. Ngibukela le sequence ukuthi uma sisebenza njengebandla noma njengemindeni noma njengabantwana bakaNkulunkulu, so sindisa abantu abaningi noma kusindiswa abantu abaningi. Yini sisebenza? Ingoba nathi uqobo sasindiswa, sisindisiwe, siyosindiswa. Ngenxa lokho asikwazi ukuhlala singezi lutho. Akekho umuntu osindisiweyo ongafuni ukubona abanye abantu besindiswa. Akekho umuntu osebenzayo ongafuni ukubona umphumela wokusebenza kwakhe. Ngakho-ke uma sishumayela izwi ezizweni emphakathini, sifundisa ngalo iBhayibheli, inhloso enkulu ukuthi sisezo nomphakathi esiwakheleyo nokuthi umphakathi usindiswe ngendlela emangalisayo. Incwadi ka-Isaiah 42 uverse 1 ngimthandile uma ethi, bhekani inceku yami engiyiphakamisileyo, okhethwe wami, umphefumulo wami othokozile ngaye. Nuthi ngifakile umoya wami kuye, yena-ke uyakuvezela izizwe ukwahlulela. Ngithe uma ngiyibuka le verse ngayithanda futhi njengamanye engiwathandileyo ngaphambilini. Kodwa-ke into engiyifundileyo nje ukuthi base ngingalinganisa mangingenisa ukuthi kubalekile ukuthi siqaphele ukuthi isizwe sakwaJuda ku-Isaiah 41 sinikezwa igama lokuthi siyingceku kaNkulunkulu, kodwa kube kuyisizwe sisonke. Uma uqhubeka uza ngapha, uma sikhuluma ngenceku engenagama, lapho kuvela khona ukuthi leyo nceku uMesiya uJesu Kristu ogcotshiweyo kaNkulunkulu. Yilawo magama-ke ngifuna ukuqhathanisa nje kafishane namhlanje. Ngakho-ke uIsrayeli noma uJakobe ubonakala-ke kunguye okuvela ukuthi ngokombhalo kaIsaiah uyingceku kaNkulunkulu. Siyazi igama lithi inceku-ke bazalwane lisho isisebenzi sikaNkulunkulu noma-ke ongaphansi kobukhosi bukaNkulunkulu, inceku-ke leyo. Ngakho-ke kwafuneka benze konke abangakwenza ukuphakamisa uNkulunkulu njengey'ngceku zakhe bona lapha-ke emhlabeni. Siyathola ukuthi Isaiah 42 uverse 1 kuyakuveza nje kahle ukuthi ubani lo akhuluma ngaye. Asiyibuke nje kulo iBhayibheli lethu, ngoba uNkulunkulu uma eliloba wayenenhloso yokuthi silithande silifunde. Isaiah 42 uverse 1 ake ngiyibuke nje masishanga. Ithi-ke le ndimana yethu 42 verse 1 iBhayibheli engajwayele ukufundwa lena bazalwane. Le ngiyifunda ngiyiphathanga, leni iyahlala nje lokuvuleka ibukhuni. 42 verse 1 uthi, bheka inceku yami engiyesekelayo, ekhethiweyo, okhethwe wami othokoza ngaye umphefumulo wami. Nginikele umoya wami phezu kwakhe, uyakukhiphela izizwe ukwahlulela. Ngeke ngayibheka njengendimana yekhanda, kodwa bengiyithatha esingisini ngiyihumusha, hleze-ke isizwakala ngendlela la iqondile uma ibuka lapha-ke esifundweni. Uma sifunda-ke la u-Isaiah 41 uverse 8 kuya ku-20,
sitholileke ukuthi yini umsebenzi wencika kaNkulunkulu. Kafushane nje ukwesaba uNkulunkulu. Kufanele mesabe uNkulunkulu. Isaiah 8 Isaiah 41 verse 8 kuya ku-20. Imesabe uNkulunkulu kokuqala noma ingesabi ngenxa yokuba isaba uNkulunkulu. Lokhu umsebenzi wenciko nokuqina ime isibindi ngoba uJehova uzoyeseka bese iyakholelwa ke kuye ngalokho ibe naso isiqiniseko sokuthi ayiyodwa lenciko ngoba uNkulunkulu ukhona. La uyaveza umbhalo uNkulunkulu uqinisisa sika-Israyeli njengenciko yakhe uthi ngikhethile wena ngeke ngikulahle. Isaiah 41 verse 9. uNkulunkulu unikeza uIsrayeli ke isithunzi esibalekile sesithembiso esibalekile eBhayibhelini esithi nje ungesabi ngokuba nginawe, ungesabi ngoba nguNkulunkulu wakho, zakuqinisa, zakusiza, zakubamba ngesandla sami sokunqoba sokunene. Isaiah 41 verse 10. Athi lapha meqhubeka amavesi alandelayo abonisa ke umsebenzi nje oyiwona wona kaIsrayeli ukumethemba uNkulunkulu njengoNkulunkulu eqiniso nobasindisileyo, kungafani nenkosi Ahazi engamkhonzanga uNkulunkulu kodwa eyakhonza abanye onkulunkulu kanye nemifanekiso yabezizwe. Lamazwi sasifundayo lapha abalekileyo bazalwane, uJehova kuyethenjwa, uyethembeka, singathembela kuyena nathi njengoba benza abantwana bakaNkulunkulu endulo. Le nceko ke engenagama ke la uMesaya nje bese ngishilo kuIsaiah 42 verse 1 kuya ku7. Kukhona ke izinto ke ezithile azenza uJesu Kristu njengomesiya. Okokuqala unikeza ubulungiswa ezizweni. Okwesibili wenza umsebenzi wakhe ngokukhulu ukuthula, akanamsindo, akamemezi kodwa futhi uyaphumelela. Ungumfundisi noma nguthisha, uyinceko enza kabuvumelano phakathi kaNkulunkulu nabantu bakhe. Uyakwazi ukuthi ekuphileni kwakhe alethe ithemba nokukhanya nokuphulukiswa kubantu abangaboni nenkululeko kubantu ababoshiweyo. Ilo ndawana ke sithole uMesiya eyidlala irole yakhe ke ivela ke no-Isaiah 42 verse 1 kuya ku7, iyaphinda ke na ku-Isaiah 11. Kuyinto efanayo esithola ukuthi uNkulunkulu uyayibeka ukuthi lo Mesiya ke uyimpande nehlumela likaJese, uyena ke lokhethwe kaNkulunkulu, leyo ngane yesethembiso Isaiah 9 verse 6 no7. Kubazalelwa umntwana niphiwa indodana, iyona ke ezoqinisa umbuso kaDavide, ezobulungiswa nokulunga. Isaiah 9 verse 7. kaNkulunkulu kaIsaiah 42 ngeqiniso ke nokucacileyo uyena uMesaya. Testament Elisha ke uMateyu sahluko 12:50-21 uyabagcizela ngempela kuJesu Kristu uma esebenza kulomhlaba esenze imangaliso, athi kubantu abasebenzile bangatsheli abanye abantu izinto azenzile abayalisise. Ngiyangabeka ke lapha ngokufushane ngathi umahluko ke phakathi kaLoJesu nabaprofethi bamanga nakho uJesu Kristu oqala ngamemezi kodwa wenza izinto zakhe ebuthule kodwa aphumelele. Laba ke bayamemeza baqabalasa ngemisebenzi yabo, sibabona ema-TV nasey'ndabeni bezibonisa ukuthi bona bayasebenza impela, bakholiwe kangcono kunabanye. Okunye uJesu menza imangaliso uyawenza lokho ngendlela enokucasha noma yangasese engafuni ukudunyiswa noma ukubatshazwa ngalokho. Legenge ke lena hayi yabatshazwa yadunyiswa, kanti futhi esakahluleli ngakubonayo ngamehlo nakuzayo ngendlebe. Leyo ndawana ke siyayithola kugcwaliseka lapha na kuJohn 8 lapha abona khona owesifazane oyelahlwa ngecala wangamlahla yena. Wezwa kumlahla kwabo kwabamlahlayo kodwa bangamlahla yena ngoba akahluleli ngento ayibona ngamehlo nento ayizwayo ngeindlebe zakhe. Azangampongoloze ehlane, azangibalizwe iphimbo lakhe kwaba njengemvu phambi komgundi. Okugcina ke uJesu uyithobile njengencika kaNkulunkulu. Labanye ke baphakeme ke njengabona inciko vele zikaNkulunkulu. So kafushane nje sibona uIsrael Jesu sikaNkulunkulu eyinceko, sibona noJesu Kristu
naye futhi ethabatha isimo esifanayo sokuba uJesu kuthiwe naye ungu-Israyeli, njengoba noHosea 11 uverse 1 esho lawo magama agcwalisekile kuMateyu 2 uverse 13 kuya ku-15. Uma sihlabela phambili sizobheka uMesiya wasePersia. Lapha-ke ngokufushane nje sibona isiprofetho sika-Isaiah ngenkosi yasePersia ayibiza ngegama kusasele iminyaka engaphezu ka-100 ukuba inkosi izalwe. Ngizosho ngokucacile ukuthi iminyaka bemingaki, kodwa-ke okwamanje ake 146 years before inkosi yaseKhoresi izalwe, uKhoresi wasePersia azalwe, wambiza ngegama u-Isaiah, naye futhi unikezwa igama ukuthi uyingce kaNkulunkulu, uzokwenza izinto uNkulunkulu ayifunayo, uzokhulula u-Israyeli, abesemsiza ukuthi abuyele emuva ayokwakha ithempeli likaNkulunkulu lelo elenzeka ngesikhathi sikamprofethi noma-ke senceka kaNkulunkulu u-Ezra. Yilawo mazwi nje abalekile esingawathola-ke namhlanje kafushane. Kusukela ngonyaka ka-745 BC kuya ku-685 BC, leso isikhathi u-Isaiah abe esebenza ngaso njengomprofethi. uNkulunkulu wamupha-ke lo muntu isikhathi esihle impela, ngoba iminyaka ayisebenzile iyonke ingamashumi 60 years of ministering to Israel. Lekho-ke kuyamanisa kakhulu-ke lapho Isaiah-ke ube ngoshaya khona uma ekhuluma ngoKhoresi emchaza yonke imisebenzi yakhe azoyenza. Ngakho-ke kubalulekile kakhulu ukuthi sibone ukuthi ngempela uNkulunkulu uyazazi izinto, uyalazi ikusasa lisekude, alibone uNkulunkulu, alazi kahle ukuthi lizoma kanjani. Uma sibheka lapha-ke ku-41 uverse 45 verse 1 ka-Isaiah, uNkulunkulu unika le ndoda ukuthi igama elikhulu ingegcotshiwe. Igama-ke lesiHebheru elikugcoba bazalwane lichaza-ke uMesaya. Ingakho-ke sithi uMesaya wasePersia, ngoba ugcotshiwe wasePersia, ogcotshiwe-ke uMesaya. Ngakho-ke lapha kwiTestament Elisha futhi-ke leli gama ligcotshiwe liyavela-ke liqalela kuLeviticus 4 verse 3 liyongena-ke nakuTestament Elisha kumavesi athile lapho uMesiya esegcotshwa khona, kubonakala ukuthi ngempela nguye. Kodwa ngokwe-prediction noma ngokusho ngaphambili bayasitshela uSamuel wesibili uqala 16 verse 6 kanye futhi noSamuel 2 verse 2, Daniel 9 verse 25 and 26. And then ke lasibona Isaiah sekhuluma ngoKhoresi ngaphambi kuba azokhulula abantwana bakaNkulunkulu, okuyinto ke lengajwayelekile ukuthi bekhona uMesiya ongesena okwa-Israyeli, kodwa kwaba njalo-ke ngale ndoda-ke yasePersia egama layo lingubani, uKhoresi. And then kuMesiya lona kwangempela yena-ke wehlula ithaka kaNkulunkulu, wakhulula abathunjiweyo njengoba ewuMesiya phela, inzalo kaDavide. Njengoba kwakubekekile ngoKhoresi, uNkulunkulu wazi kahle kakhulu ngokuhlela kwakhe imiso zakhe ngekusasa, ngoba yena yedwa uNkulunkulu owaziyo. Isaiah 41 verse 4. And-ke uNkulunkulu-ke wabe sefinyelela-ke phambili-ke uKhoresi, wayesethi ngizomnikeza-ke ingcebo yami, I will give you the treasures of darkness and riches hidden. Uzokunikeza ingcebo yobumnyama nengcebo efihlekileyo, so that you may know that that it is I, the Lord, the God of Israel, who call you by your name. Uthi uze wazi ukuthi mina nguJehova, inkosi kaIsrayeli, okubiza wena ngegama. uNkulunkulu ukhuluma noKhoresi ngendlela emangalisayo ecacisa le ndaba njengoba injalo. Singamethemba kakhulu uThixo. Ngofushane nje mangidlulisa isifundo lesigaba, singasithemba lesiprofetho ngoba sikwazi ukubikezela izinto engakenzeki for centuries before kufezeke, but eventually igcina kufezekile. And then masibheka lana-ke ithemba singakaliboni, ithemba elethejwayo, ithemba ngekusasa. Lapha-ke ngifunda nje u-Isaiah 1 kuya ku-39 ukuthi ukhuluma ngokwahlulela, bese kuthi u-Isaiah 40 kuya ku-66 ukhuluma-ke ngenduduzo, judgment and consolation. Siyathola-ke futhi ukuthi ekugcineni ekaNkulunkulu intando iyona eyenzakalayo. uNkulunkulu ngeke futhi aqede nya ngabantu bakhe. Ukuhlupheka
kwalesi sikhathi samanje iyona nto enza ukuthi sibuke phambili, sibuke ithemba esakaliboni ngoba sihlupheka in the meantime. Yileyo ndawana ke esiyitholayo ukuthi uNkulunkulu uyasithembisa ngayo namhlanje. Ngakho leli phuzu ke lokuthi uIsaiah wayekhulume kahle eprofeta ngoKhuresi liyinto ke ephazamisa abanye abantu abaningi abangakholelwa ke kuNkulunkulu nezwi lakhe lesiprofetho. Kodwa ke asiyeke lokho bavele into zabantu. Thina sikhuluma lento esiyaziyo ukuthi uNkulunkulu mekhulume ngaphambili utshengisa ukuthi ngempela engathenjwa nokuthi futhi uNkulunkulu onolwazi. Ngakho ke amahubo kaIsaiah ke 1-39 ugcizelela ke indaba yokwahlulela, kanti 40-66 ugcizelela ke indaba yokududuza noma ke ukuqinisa abantu bakhe uNkulunkulu. Yilawo amagama abalekile esiwathandayo acacile ngokusobala. Uma sibheka nje lapha ke khona into efuneka sizezeke nathi ngokaLeviticus 26:4-45 yilo funeka siyenze. Kufanele sivume izono zethu phambi kaNkulunkulu nezobaba bethu, and then uNkulunkulu akhumbule isivumelwano anaso kusukela kobaba kuze kube lesi sikhathi sethu, and then abese uNkulunkulu ke engasiqedi ngokuphelele, kodwa noma sonile sibabi uNkulunkulu atshengisa ukuthi umusa wakhe uyafumaniseka wenele kithini. Yilawo mazwi nje ke engiwathandayo. Isifundo ke sikamoya esifundekayo la ileso ukuthi uNkulunkulu uyasithanda noma ezonda isono, kodwa futhi base sivuma isono siyawufumana umusa. Yileyo ndawana engayigcizelela kakhulu. Isigaba esilandelayo sithi lapha ke inceku enemizwa futhi ehluphekayo. Ngokucacileyo ke lapha bazalwane, amukho omunye noma akekho omunye esingakhuluma ngaye kuphela uJesu owabe enokuthinteka naye emzweni kodwa futhi ehlupheka ndlela ayehlupheka ngayo lapha emhlabeni. Isaiah 49:1 kuya ku-12 usesitshelile ukuthi inceka kaNkulunkulu kade kuyisizwe ngaphambili, kodwa manje sekukhulunywa ngomesaya uqobo lwakhe, inceku not izinceku kaNkulunkulu, inceku kaThixo eyodwa. Lena ke igama layo lashiwo ngaphambi ukuthi izalwe, and then ke kwabonakala ukuthi ngempela ke iyawukhazimlisa idumise uNkulunkulu. uThixo sonseke isincike yakhe ku-Israel ngalesi ukuba elufuna kahle, God uses the servant to bring the nation of Israel back to himself. Okay, lenceke eyodwa nguJesu yona Jehova isebenzisile ukubuyisela Israel kuNkulunkulu abese bawukhanya kwezwe uIsrayeli ngenxa yesivumelwano esikhona phakathi kwakhe noNkulunkulu nokukhululwa kwabantu ababoshiwe. Lapha ke kunobufakazi obuqinisileyo bokuthi Isaiah 42 ngokucacile ukukhuluma ngaye uMesiya. Kukhona ke umbuzo othi ke, if this servant is the Messiah, why does God call him Israel here? Nawo kumbuzo, uma kuMesiya lo sikhuluma ngaye, kungani uThixo ethu Israel? Ngiyacabanga ukuthi ngerefera kancane ngaphambili kuHosea 11:1 noMateyu 2:13. uNkulunkulu lapho esengumntwana ngamthanda uIsrael, ngayibiza incike yami iphume eGibhithe, engasho isizwe kodwa isho Israel oyezohamba yocasha eGibhithe. So vele leli gama la kuJesu liya-apply abathandekayo. Kodwa ke nakho kubalulekileyo la oqala nje ethola ukuthi Isaiah incike kaNkulunkulu ukhuluma ngesizwe, and bese kuqhubeka futhi lapha kutholakala ukuthi le nceke kulela kaNkulunkulu iyona uNkulunkulu ayidingile kuba abuyisele abantu bakhe esimeni akade beyiso before bawele esonweni, bonakala ngesono, kodwa yona injengombumbi obumba ubumba olonakeleyo ilibuyisele ezingelalo elifanele. Yileyo nto ke ebalekile engiyitholayo la ngokucacile, nokuthi ke lenceke yayizoba nomsebenzi ozoba bukhuni. Isaiah 49:4-7 yila ihlupheka khona ngoba awulula umsebenzi ebhekene nayo, ithi isebenza ibe iphikiswa khona abayiphikisayo njengoba sathi siwaphikiswa kakhulu iSanhedrini, abaFarisi, ababhali, abaSadusi, babengeyona into eyodwa kodwa babewazi ukuhlangana uma ngabe sebehlukumeza inkosi yethu uJesu. Ngakho ke ubulukhuni bayo ilokho, kodwa funeka le ndodana kaNkulunkulu inamathelo okholweni lwayo noma sekwenzakalani ikwazi ukuba ibheke umvuzo uNkulunkulu ayibekele wona egcineni uma siyenze umsebenzi wokutakula isizwe, and iphinde ihlinzeke abantu bakaNkulunkulu ngendlela yokukholwa
ndiphinde futhi banikeze indlela yokukholwa leyo eshiwo uNkulunkulu ukuthi babelele beyenza bese-ke bebe ngabantu abafanelekileyo phambi kwakhe kade bengafanelekile even before. Yilawo magama-ke nje-ke esiwafumana la, kodwa ngokucacileyo uJesu kaNkulunkulu ehluphekayo and siyakwazi konke lokho ukuthi wedelelwa waphathwa kabi lapha emhlabeni, kodwa wema waba inceka kaNkulunkulu eqinisile ngaso sonke isikhathi. Uma sesiyiphetha nje-ke indaba bazalwane, isizophetha ngokuthi sifunde la encwadi Desire of Ages page 252 kuya ku-261. Uyacela kumuntu ukuthi ayifundele ukuze ayibambe lento kahle ngenkintsho njengoba injalo. Kodwa-ke ngokucacileyo nje lapha sithola u-Ellen G. White echaza ukulapha nokufundisa kaJesu leyo nkonzo yakhe eCapernaum, lapho evela khona ukuthi emsebenzini wemiphefumulo kufanele kube khona isu nokuhlakanipha okudingekayo. Umsindisi akaze ecinezele iqiniso, kodwa walikhuluma sonke isikhathi ngothando. Ithi-ke ekubheneni kwakhe nabanye wenza njalo isu elikhulu, wayehla njalo emnene futhi engabacabangelayo abanye abantu. Akakaze abelihlaza noma akhulume igama elingadingekile, akakaze futhi anikeze ubuhlungu ngenxa yokungazwelani nomphefumulo noma nomuntu. Akazange futhi alokhu ngeke noma agwebe abantu ngenxa yobuthakathaka boba ngabantu, kodwa ngokungesabi wachitha ubufarisi, ukungakholwa, ububi, kodwa futhi lokho kusho ngezwi elinenyembezi uma elikhuluma elibonakalisayo ukuthi nanxa likhuluma libasola abantu kodwa izwi elinenyembezi. Lapha-ke kuthiwa-ke akakaze-ke abe ngononya ngenxa yeqiniso, kodwa waveza ukubazwela okujulile labo abayisintu ayikhuluma nabo. Ithi wonke kumphefumulo igugu kakhulu emehlweni akhe phambi ithi yena-ke wathwala-ke yena-ke uthwala isithunzi sobuNkulunkulu yena futhi yet he bowed with the tenderest compassion and regard to every member of the family of God. uNkulunkulu bukuye, kodwa kubonakala enozwela, egobela izingeni labantu ukuthi abalekelele abomndeni kaNkulunkulu amalunga phela. Kuthiwa-ke he saw in all souls whom it was his mission to save. Wabona bonke abantu umsebenzi wakhe kuba abasindisi. Ihlobo zami, imnandi lento, angazi uma uyithola yini, imnandi impela, ayi kancane. And then uma sihlabela phambili sola lapha ukuthi-ke sesigoqa-ke deliverance requires a deliverer. Ngithandela ndaba leyo, ukukhululwa kudinga umkhululi, nayo into ebalulekileyo bazalwane. uNkulunkulu inceki yakhe isizwe uthwala God's seven nation would be delivered by two deliverers. Cyrus, who would set the captives free from Babylon in exile, and unnamed servant, whose identity was the Messiah, is progressively revealed. uJuda-ke oyinceka kaNkulunkulu uyokhululwa ngomkhululi ababili. Kokuqala kube uyena uKhuresi owakhululwe eBhabhele, owesibili kuMesiya ongabizwa ngegama lapha kumaprofeti okaIsaya, kodwa naye futhi owembulwa njengomsindisi nomkhululi kaIsrayeli. This servant would restore justice and bring the community of survivors back to God. Le nceko iyawubuyisa-ke ubulungiswa, iphinde futhi ubuyisela umphakathi wabaphephileyo abaphunyukile kuNkulunkulu. Hlobo sami-ke isifundo sisizwile, ngiyakufisela-ke lapho ukuthi ayikubusise inkosi. Nginokujabula incwadi kaIsaya imunandi, ngifunde uyibona ukuthi banzi ijulile. Ake sifunde njalo masikhuleka emakhaya, sifunde isifundo sesabatha sikole njengoba sisilwatshelwe, sibone ukuthi uNkulunkulu uthini, siyobusiswa ngalokho. Inkosi igcineke mase sikuvala ngomkhuleko.
Baba, siyabonga isifundo sethu, ake usibusele sona nathi uqobo sibusise nokusifunda kwethu kube isibusiso kuwena nakuthina ngoJesu yakhuleka. Kuba sikufundile kuso kwakhe iqinisa inkolo yethu exhumene kuhle nawe, sibe ngabantwana bakho impela, siyibonga inceko nguJesu. Thumela ke nabanye kulomhlaba uma sixakeka bangaba ngoKhoresi basikhulule ngoKristu yathandaza manje naphakade. Amen.